Razlog bolova u laktu najčešće nije sam lakat. A šta je onda pravi uzrok i kako nastaje? Saslušaj video do kraja. Bol u laktu često je posledica ponavljajućih pokreta, dugotrajnog opterećenja, loše biomehanike ruke i stalne iritacije tetiva. Kada se lakat stalno koristi, bez adekvatnog oporavka, dolazi do preopterećenja tetiva i mišića, smanjene cirkulacije i mikrooštećenja, što vremenom izaziva bolove u slabost u šaci i podlaktici, bol pri stisku ili podizanju predmeta, nelagodnost koja se širi ka podlaktici ili ramenu. Bolovi u laktu se retko povlače sami, odlaganje često vodi ka hroničnom stanju i dugotrajnom ograničenju funkcije ruke. Innova centar Fizionove specijalizovan je za lečenje povreda i hroničnih stanja gornjih i donjih ekstremiteta. Mi ne lečimo samo bol, već i uzrok njegovog nastanka. Na specijalističkom pregledu prvo utvrđujemo zašto je došlo do preopterećenja lakta, a zatim pravimo individualni protokol lečenja. Pregled podrazumeva detaljnu dijagnostiku, nakon čega vas očekuje tim od 30 fizioterapeuta, više od 60 inovativnih protokola lečenja i nadzor doktora fizikalne medicine i rehabilitacije. Naš pristup je usmjeren na potpunu regeneraciju za bezbolan i funkcionalan pokret. Zakažite pregled kako biste otkrili pravi uzrok bolova u laktu i rešili vaš problem na vreme.